Nadia ini kayaknya tahun lalu udah ikut ya. Iya, ya kan? Saya ingat nih namanya ya. Oke, perhatikan Pak Ustadznya baik-baik, tetap tenang ya, santai aja ya, jangan buru-buru begitu ya, perhatikan. Silakan Ustadz. Ya, baik, kita mulai. Ya, anak kami Nadia Husnia ya, Fadilah ya. Ini yang kedua ikut. Iya, ya, ini Pak ya, sebelum juara satu jangan berhenti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ya, alhamdulillah. Soal pertama selesai, masuk soal kedua. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Alhamdulillah. Soal ketiga. Inna arsalnaka bil haqq
بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim ya. Ini nggak banyak belnya nih Pak Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Baik, makasih. Yang terakhir tadi ragu ya. Yatlunah tadi kan. Nah, itu juga supaya kita fokus ya. Detik-detik terakhir tadi itu sempat apa ya. Kemudian apa gunnah seperti lakuntum minal khasirin. Tadi enggak dia gunnah ya. Lakuntum minal khas, harusnya dia mimati bertemu mim menjadi idgham mimi dia. Demikian juga wa huda wa busyra, hudan bertemu waw menjadi idgham bi gunnah. Jadi wa huda wa busyra lil mu'minin. Kemudian ujung-ujung yang ada ramati sebelumnya baris di bawah itu ditipiskan ya, wala nasir ya. Jangan nasir, jangan menghirup tebal dia. Wala nasir. Nah gitu ya, supaya bagus dia. Baik, makasih. Oke, selanjutnya Pak Ustadz Juni. Ya, baik. Sama seperti yang tadi, ketajaman baris ya nak. Itu ketajaman baris kalau mau lancar itu harus diulang-ulang sesering mungkin. Seperti tadi, aduwwul lil kafirin. Tadi terdengar aduwwul lil kafirin. Itu harus dipelajari sesering mungkin ya supaya bisa. Baik, makasih. Oke, terima kasih Ananda Nadia Husna ya. Saya mau ke peserta